Ček ljudi! Dobar dan! Jeste li mi dobro? Da! Baš mi je drago. Evo danas je 28. veljače i nalazimo se ponovno na izvlačenju dobitnika kviza. Kaj je kaj? Pojam je bio V. Što to znači? Sada! Davide, molim te, protresi kutiju. Ok. Odvežite ju. Promiješaj još rukom i izvuci prvog dobitnika. 7, 6A Mario Vujić. Pljesak! Dobro. Gabi, znači izvlačiš tako dugo dok ne izvučeš učenika nižih razreda. Rješenje pa razred. 5B ništa. Tako izvuči papirić. V znači sada Stefan treći A Stefan Poljan. Dobro, budem ja pročitala što je. Pljesak za obojicu dječaka. Bravo. Baj ljudi!